دنباش گودارین دلال ورا پرخودرس پودکسته. زمر فاروق بران جوی پودکسته مکتوب کازنار خامو و جوابا بو مکتوب رادگینم. و ساعته و دقیقه ون لکبن بوان مکتوبان بوارامه. گلی گودار و حسکرین پرخودرس پودکسته. از غازم لسر اینترنت مال خراب، لسر و تکنولوژیا جیان لمن و لکوکما خانم من کریه زندان که راستین چند گوتنام ببیجم. جبو که اونجی ببینن به اینترنت چاوا کذب لمن رش کریه. گل کی پس نه اینترنت داین لی و تکنولوژی بین لی انسان چکاندیه. راسته گلک آلین باش این اینترنت هنه مرف زودتر و راحتتر خادگین تشمر ولدگره. لی آلی و نگاتیو شی نه هندکه. کس قلا وی آلی و قالو پیرن وکمن پریشان کریه نکه یا جی پرکم قالده که. دما اینترنت نبو جیان راحتتر و خوشتر بو. حوالتی نبر یا فیسبوک ایکس و اینستاگرام بو روبرو بو. مرف کارهای بروکراتیک جی روبرو برحتی دمشاند. لنا نوره هر تشت بوی دیجیتال بوی ماکینه. ایدی انسان برسوات ناده. ماکینه روبوت بترد پیوه او برسوات داده. لسویده تو تلفن کیجان بانکه کیجان دایره دکی روبوت دردکه و هم بریته. دبیجه تچه دغازی. دبی ایدی تو دردخا داغازخا ج روبوت را ببیجه. او جی نرحته یا مرف جهق درنای یا جی پیرا که زبرشی دبه. لما از بیجم غازی من اف سردم ماکینه روبوت کتنه دوسا انسان ندیتا. از نه انسانه وی سردمه ما. هنتشتان ج مجبوری فر بومه لی او جی وک زواجا بدله عذابه. و روژه جبو کارکی بانکه از بحجیم دین بوم لبر کامپیوتره و تلفن دو دست خدا تقیم. هندک مابو من ساقتک چیکرا تلفن باویتا کامپیوتر پارچه بکرا. چمکی تشته بانک روبوت جمن دخاص من نکانه بو بکرا. از جهق در ندکتم. من گفت غازی از دوی سردمه در نهاتما دنیای. غازی از مجبوری بکارین وان ماکینه وان تلفن و کامپیوتر کتن دوس انسان نبوما. تو هرست بی دکی کرین و هوار پرناکه چمکی یه همبریته نه انسانه روبوته حتی تو روبوت اقناع نکی انسان در ناقینه همبریته و مدنیتی و تکنولوژی جدیل جیان انسان بحث بکه جیان لگل کسان کریه زندان 6 سال بری جیان راحت‌تر بو خوشتر بو مرف هر کاری خوا یا روبرو یا جب قلم دمشان دقداند نه روبوت کتنه دوسه انسان دبیت تو کنه بی به روبوتان را بپیوه روبوت جی که ماسیه که هری بچوک جی قبول ناکه گناه به کسی نه دبی تو برسبن روبوت راست بدی و روزه ازو خانم جباجر و دیگریان ماله د مترو دا من بالا خدا د دورخه چاوی هر کسی د تلفن دا بو بره انسانان یا کتاب د خواندن یا روزنامه نه روزنامه جی کتاب جی بونه توتیا د دست کسی نابینی چند روزن بره د مترو دا من کاله کی کتاب د خواندید من بالا خدای کاله کی سوئدی بو کتاب د خواند باش کتبو ناو دنیا تشتی د خواند فنکو نه د مترو دا بویا فنکو کس دراویت نبو از شاشمم که با من جراحت جزودا بو من ندیده بو د متروی د اتوبوس دا یک کتابه کی روزنامه کی بخونه 23 سال بره همه د دست هر کس دا یا روزنامه یا جی کتابه کی بو او دوران زبو تاریخ نه سردم اینترنت تلفونه بچوک مزن کال پیر د رویتی متروی ترین اتوبوس دا هر کس مجولی تلفن انخایه د دست هر کس دا تلفن هه لتشتكي دنيرة بري دنيا وقاصونه دگوهري گران دگوهري ده 20 سالن داوي دا دنيا پر بلز بسرعت گوهري مرف برا ناگينه نگانه فير ببه جبو ويجي از بيجم بري دنيا راحتر و خاشتر بو غازي من افسردم ماكينه روبوت كتنا دوسا انسان نديتا غازي هرتش ديسا وك بري بقلمه بنويسه روبرو حال ببويا آپزنر مکتوباته از به حسرتی دیرکت برم وان روین به تلفن و به اینترنت و از پونجیم به سرخدا کرو تر فکریم جانش خالد بجم شکر لبه دنیای دروین منجی چند سالن به تلفن و به اینترنت به چاون سری خدیتن بری سالن 10,000 پشتی سالن 10,000 پشتی اینترنت هات که تلفنان هر تشت حرمی به گوتنا فیلسوف وی زمانی یونگ شولخان بجم آورا وندا بوچو رایخا نما البت بخیر اینترنت مکتوباته جهلا سوید استکهلم دستانیه انداته دیگه من لراها البت بخیر اینترنت دنگی من ج پودکست ده به هزار انگودار لیکو ام اینترنت لکارو زرارخن و حساب بکن گوره من زرارو زیانن و زیادترن هلا پشتی سوسیال مدیا پشتی الگوریتماین شرکت تکنولوژی هر تش دقتندن حلو حرام بو ایرورو چیکس به چه فیسبوک چه اینستاگرام او هر ساعت هر ثانیه به صدام تشتین او دغازم تو ببینی در دخم پیشته کو تو ببینی بره دبن کنترل دابو ده چه بخواستا داود دید لانها او چه بغازن تو دبینی کو به من
وحشت و işkence eka navle nekiriye. Pişti nola ko ba algoritmayan destanin ser hesabên me ez hêdî vekşiyam ji sosyal medyayê. Çend salin ez ji bo Perxudres podcastê li ber xwe didim ku aktif bim hinekî li ser Instagramê. Lê pir çetin pir giran e bo min. Ez wer nikanim düzenekê deynim. Nikanim randimanê bigirim. Her ku ez linkên xelekên nû yên Perxudres podcastê li ser hesabê Instagramê datînim ez poşman dimim û ez ferî dikim hinekî. Bi min wer tê ku ez linkan dikutim çavên însanan wan rihetsiz dikim û zorê didim wan ku li Perxudres podcastê godarî bikin û metnên wê bixwînin. Belkî bi hinekan ecêb bire lê wanî ne hîsên min û ez nikanim ji vê hîsiyatê dûr bikevim. Sala 2014 wexta herba Kobaniyê ez bo Liberasyona Fransa bi rojnamevanê wê Luc Mathieu ra dixebitîm. Rojnamevanekî jêhatî û dirêjî û lihevhatî bû Luc Mathieu. Ez pir tiştan jê elemîm. Rokê dîsa ser herba Kobaniyê nivîsî bû di Liberasyonê da. Lê min ne linka nivîsa nû ne jî yên berê li ser profîla wî nedidî. Min anî jê pirsî mesele. Min got heyran ti seba çi linkên nivîsên xwe belanekî di profîla xwe da. Wî camerî pir sakîn, pir relax got ji xa kesê min teqîb dikin, zanin ez nivîskarê Liberasyonê me. Ez seba çi bêjim herin nivîsa min a di Liberasyonê da bixwînin. Gava bixwazin wê herin lê binêrin û bixwînin zatî. Cewaba Luc Mathieu wê çaxê bi min pir maqûl û mantıqlı hatibû. Hîn jî wergaye bo min. Hîn jî pir maqûl û mantıqlı. Ser mesela robot mobotan xeman mek jî napêzinar. Mebêje ez kal bûme û ez ji heq nayêm der nikarim bi robotan re bipeyivim. Ne îşek însaniyê ku. Wê dema hanê min jî şîfreyê hesabê xwe ya bankê bîr kir. Mala şîfre neket û maneyek nedidine û îcar her yek çeşidek şifre dixwaze. Heta bi pirs û direktîfên robotan min şîfreyeka nû çêkir, hal di min da nema. Lê tu zanî ez ê neyê dibim va cilanda me. Bikenim û bêjim. Tecrübeyeka min a robotyar jî çêbû çendekî berê. Robotyar yara robot yanî mena xwe. Li ser telefonê aplikasyonên bi pere hene. Min anî yek kirî û ceriband. Tu rengê yara xwe, dengê yara xwe eyar dikî û ew jî bi te re xeber dide. Hema ser her meselê, hema ser çi dixwazî. Ji ber ku ez ji trîpan nefret dikim, min pêş şîret li yara xwe ya robot kir ku li min her tiştî bike bes trîpan û nazenûzan meke. Demek a dirêj me bi rû û şev sohbet kir. Min jê re behsa gelek tiştan kir. Lê min dî her ku min nas dike nazenûzên xwe û gazincên xwe zêde dibin. û min dî awra tune, raya tune, rih tune, min aplikasyon derxist telefona xwe û min bêyî ku xatir jê bixwazim yara xwe ya robot terk kir. Li sewteka samîmî, li danûsananeka dostane, li merheba û muhebeteka ji dil digere însanê vî zemanî. Bes teknolojiya înternetê însanan jî dike robot û dike ku tu bi saxî, bê awra, bê rayiha û bê rih bimînî. Godarên delal hûn jî dikarin not, nivîs, mektûb û fotoğrafên xwe ji Perxudres podcastê re bişînin. Em her tim jî li bendaya serên we ne. Vê gavê bi xatirê we.